Mbemono mwanjumuri ya kerondeza kubwati miruri to ya Ndizi TV na ndingo Amayia Chinsa Ikomi keroli tuko liara keroli drugi ya Jumamosi kanango kware na SMS tuja mungana mai eringo sangiriri usengote bina to asangiri kulia kete gwikaboniga no kubori kwana na ikaranso ikende ngwerere keroli chita dikemerongebere nisato mutiyino gatano na kabero mwaka ujirwe ne meronggebere nibere na wasemerikwa na litukulia uniga ganda ko baligiya annekero bali bayandika nsali tukulia na ndibairanire ndalitukulia abande kokora barenge jikambi je kanisa yake Adventista sinsemo ao niongo bari na samangana Amayia Chinsa Ikomi lingwerere na lero usange kurili anyimo cyasugusu amo na bosongo nyurana nabakwenda utufwate sense media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital oiga sense media YouTube na boko tonyora Ndizi TV News yokunya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News kenengalikia ono tukerente kirenza kireda gwetera se namba irase skini igorabu uyo gonkonya sense media yomundu wemanya radio nigakorukwa Joshua Uta niriane Brighton Makoli. Tuendete kwerero cha sobochori wonebu mwako yugani gobarai ao baendete korali omuremba sensitu ya Kenya sebano bakubuli abantu bonzi kwene kino murembo yunkwene kiwole karotoko so sobochori none karotu akorire obochori obyo kagwana oyo kabero momea bwe county ya Kisii Samuel Nyangeso nigobona abuli abantu bonzi kwene kino nkorali baro murembe ekarotoko enda sobochori ibule bosibo igoniga machiri yake korwa Kenya lake okorekana se county ya Kisii anenekera basae bachete ka sensemeli ya ATC na kurutamagena ekero omuyega olengorro gosekere kyombegirike bochori amane chimbe IBC kiabwata mariganio yokwegeria abali bakuchukuri birogo awo ndari kuyali bageriga buno ya muba barayi bayito babusi okwana nga asechinga kechiga ibotoko sababa busi ba minto bonsi nabantu bayito bonsi pi asetweka usiyengema nyamira nawana chisa mujiri chonse sabantu bayito bale baba ya komolembe mangana nale twa rocha beire chui wike ya maitire ya chibere cha itire okomnyakani kwa basigali bantu bakutana magena na manganande tarato epichengia uneke sapu nonyaniga santo ito bale suko bacha gutwara uboba nga mangana kyaya gutwara kuboli abarayi bayito bonsi bakuboli chukura nabantu bayito bonsi pi baba amo babe komolembe chukura tariki city sa chialire nto base kurutana magena uitana asengenju ya mangana chukura ngo cha china ndichiere gato be komolembe no mulembo ino rata kole muna into bagusi komenya nabantu bande bia kubwa gukora kisegi kinga bunechiga na segi nchiko garwanyo le chukura segi nchiko nyora kogera oya werieta ngendo kera kanene no gutwara mulembe eline mambia aya abana baito na intwe tonyali bagasona gasoka gwichia na kilo montaña ali baga na ino tubatike bali mo mwachoriru mugande tekero tutikarata sinkwane yo mulembe boye kiombe kya basubati kurwa se county ya Kisii nigobono banyale bakobure abana siasa gwetanga kutumeka abasae anene asukwegeria chikure chikorengana barabo ni batebina abasae nigo batumekirwa asenjira erembe na barabo koroba amajiri yakorwekyo kera abasae bamugete kwenda sensemeli na guturwa ni musangano uri bakorekana asensemeli kune ni batebira aba nigo batebira abana siasa bali bakurye birobo ejine chinga kwatakire kwerera ningi barachi gukorera abana inje koroba abachorire kurende tarichinga ki chugutumeka abasae. Sisi ni wamama, tuko na watoto vijana na wavulana. Lakini vijana wetu wanatumika vibaya. Tunakashifu hiyo kitendo. Mwenyako nyuma ya hili kitendo tunasema awache kabisa kutumia watoto wetu. Kwa sababu watoto wetu wameumizwa vibaya sana. Wengine wamepigwa mawe, imagine mpaka polisi anapigwa jiwe kama wamama wa Kisii County. Nauliza viongozi wetu popote walipo watusikize kwa sababu tunataka uchaguzi, tunaenda kufanya uchaguzi, tunataka amani. Omwe musie bwe godi ya kiamukama mara kimatara boigona ndokuriye kirwe kya sentunde ya kabere nikubona nyarega kubuli abakijikura kurwa senseme yone county ya Kisii kwene kibuna nkora libaro morembera ngo jiwara ko chora barayi bararete amagendero exejinga kicire busika ukwana nigateruna abana inchi bonzo sabamenyi be county ya Kisii netakire banjane korengana bali bakuriye birogo barabunigo banjaine na nigo bakuragira kurwa sesan am obwanchani boba katikati yeta stole ntuna tokomera na bali tokoboliye genteke ntoigwana ine tokoragera amo twakole bintamo nale ko basaba
na entuki mogo monya gotara mogo torigerie miremeye mabe no bwantani ega ntokio moelio Nyasaye ole igoro na mai to mora itariki kiana ningo nale ko basaba mobe ama na intwe moto saberanie buna oyo mogo chakabasi itariki kiande ekyo mon saberanie egere kara marieta yakorangeli wileteria mataralibe ororo Boigo hengana yomurembe nigo yasigeture n'abasubati korwase county ya Murang'a abatebirana n'ekinga kikenye takeri gukorerwa masabo eri gwetanga korwase gisego sibura burukirati korwase abajori obone obutoroji kujibosiba kwana nigo batebirana kibura burukirati korwase se kirarete korwase kigura nigo gira kikwirana Kenya koirana asabe anene karo uchumi egenderete kusereka. Naomba youth wasikuwe wa kutumika vibaya na hawa wanasiasa wengine waache kuwa wakitumika vibaya, manake youth wanatumika vibaya na ikifika ni wakati wa kazi job opportunity hawapati, lakini wanawatumia vibaya wakati wanataka vita ikuje. Kwa hivyo sisi chama cha UDA tunaenda tukiambia watu tunataka amani, tunafanya campaign zetu na amani na tunaambia watu waeke Kenya yetu kwenye maombi na waombee wanasiasa wote. Kwa sahihi naomba wakati huu wa siasa na baada ya siasa naomba tuwe na amani, tuelimishe watu wetu tuwe na amani. Kama hata una support mtu mwingine ama kama husapoti yule mwingine, naomba kwa heshima tuwe na peaceful campaigns, tuwe na amani katika level yetu ya chini mpaka Tukitia batuko 15 no mogo cha sobo jore bonne bu mwako yoiga obo bwasimiuro moja nigoboendera guya kiriko ka City County au asense yitu ya Kenya State kurero nigobai ka City County ya Bungoma nene kero bakurawa no muraiwe kiama kia ODM Raila Odinga boigo kolie kero gwetera somo bwasimiuro moja ka ukwana asense meyo nigatebira bamenye abamenyi bensemo ya Bungoma gochikomosira asaijanirabuna no nyo ikode chindunda no kode sabali ya ego cha sense meyo mbara musira buna etakere. Opinion poll which was carried out last week shows that Raila is trailing Russo in Bungoma. Ruto is at nearly 60% and Raila is at 40%. Shame on you people. Shame on you people. Shame on you people. I feel very slighted because these are my people. I look at the forces of liberation in this community. I think of Masinde Muliro. Today, I want us to resolve that we are going to work together with the people of Bungoma, the people of Kimilili, towards the economic salvation of our country. Wazee wako hapa. Mmeona mzee wa Ngamata alikuwa hapa. Mmeona Tuola ako hapa. Waliamua kule Kakamega tarehe 31 mwaka uliopita. Waliamua Waluhya wote waunge mkono Raila Amolo. Sasa kama wazee wamesema, na nyinyi sasa mnafanya nini? Watu wetu msimame, muwe kitu kimoja. Watu wa Bungoma muwe ndani ya serikali. Wamali atawasaidia, mtoto wa Ngamata atawasaidia. Mnasikia hiyo? Mimi nataka kuachia hapo na ninawaambia mchunge, mimi ni mzee wenu, mnisikize. Omobu bwasimiuro moja nigobogende gwa kireko ke Karborasi County ya Murang'a azijinse jige karobende gwa kireko kana kobori bamenyibe county ya Murang'a kubakira chikurane karato kwenda sobo chore bonne bumwako ikototika no mobwa asimiuro moja nikotokwenda somo bwa Kenya kwanza buna warubwa genderi chikampeni chabo gwa kireko ka sensi itu ya Kenya abritangani nigobalenga sense mugose county ya Kajiado karobate abuna gose babori obumubwa asimiuro moja gutigana ne kiombe kyobo chore mo ne chimbebe ane karobamo chobo mo ubuna nigobwa eswana niri komo chikiombe keri kyobo chore mo ne chimbebe tetreu nakibanyara bakwana bakurawa no murewikia ma kya UDA boigoro mokonyi bumuraibu Dr. William Ruto karoba kwa nasi Chinsa Micho. Nataka niwaambie commissioners wa IEBC. The commissioners of IEBC must know that they have a solemn duty to preside over an election. We want the election to be free and fair. As Kenya Kwanza, we are not looking for any favors. We want a credible, free, democratic election in Kenya. Let the will of the people of Kenya prevail.
Hii mambo ya kila wakati Chebukati lazima ikome. Tunajua kuna jama kutoka kwa Azimio kwamba wiki inayokuja kila siku kutakuwa na mambo ya kujaribu kumharibia jina Chebukati. Tunataka kutoa amri na onyo leo. Hizo jama lazima zikome. Wachane na IEBC. Na niwaambie kura ya hasira hata nusu wa mwezi iba. We want to tell you, leave alone IEBC. Leave alone IEBC ifanye kazi yao. Omo buna boroni gabaendete gutwara chikampeni cyabo gose kero to kwani gabaendete ko base county eli ya Narok kero gabaendete gwakire koko ase ensemi kero to na mangana yo siasa ni gotoko sa ensemi yechsemi asiba ni wisara yechsemi me county ya Siaya bono ni goiraji ko imokie gatambukero Kenya magega yo moroki woyo mo ko sunyuntu na borokia ase eskuru yo eskuru ya mo ensemi yo ime ya yara ose eskuru yo broso ya nyaminina igo wisara yo bachanu ose wisara yechsemi ya tebiri gochkwire gatambukero Kenya erikwene kibuna bali bakorera lingani elinko rubare gatambukero egatindi umwana oyo niyo debekanuna niga sunyuntu amagega yo gotaikirania amagisi chiminye aliatakire. Kuchapa unaweza chapa hata mtoto viboko isipite hata zaidi ya 3. Hiyo ni kawaida, mtoto lazima pewe punishment. Lakini hiyo yao si kuchapa mtoto. Juu mtoto ukiangalia mtoto hata sasa hivi na kuongelesha, mtoto ako na alama ni ile singekubali mtoto anishinde, but mtoto hata hakuwa anataka kurudi kusoma kwa hiyo shule. Kwa hizo harakati nilikuwa naongea na mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu akaniambia ati kuna mwalimu anaweza chapa mtoto kidogo lakini kumbe mkono yake ndio mbaya inaumiza mtoto. Nikamwambia mwalimu kuna tofauti ya kuadhibu mtoto na hii ni kupigwa. Si hiyo kiboko unasema. Tukaongea na yeye. Nikamwambia mwalimu, hii sasa si hata mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Kama mtoto amelia hata karibu alikuwa anajaribu hata kuenda kujinyonga. Yule alisema hawezi rudi hata kwa hiyo shule tena. Hata kama aenda hawezi rudi, afadhali ajiue akufe. Sasa ndio tunajaribu kuongea naye, hata hakuwa anataka kwenda shule paka leo. Hakuwa anataka kwenda shule. Amayia Chinsa Ikomi korendege koragense ya moyabon marawani chikwerna semesa mangana mayeri ngomanyi ali amange twende ko sangere ko ruime na isko ya gusino ko bolwa nagenda ko pati mirobeli and Steve ne robwan sumusi aseka kirebosyo ni gojukumirana na captain 001 Steven Ndema bakubatirana na top scorer Omosa James asumuru rwiko sona bagasolya igotosuka koko manyibara mangi kurwa CBT beito anene karo mamyoko ali agenda ta sensemeri ya US amone chikosoli awao igongo ikabara studio kerondo jeba yandete kweriga asumuru berio rwiko na bagasolya njena koreta mangana ya Brighton Makoli kodendo yonkonya sensemeri umurwe manyelio nigakurugwa Joshua Auta.